Maya payabak po kay kayong kapatag king kasalpantayanan. Kaniting banal a kapag masusyan, iyabe tala po karing kaya katang panalangin, ding makatuking kayadonan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, Lectors Commentators Guild, Antonio Gopez and family, June and Cecil Bernas and family, Antonio Gopez and family. Para king Aldo, naning kaibayitan da di Felipe Pablo de Fort, Jasper Rosimo, Net Balingit, Rael Pamintuan. Para king kalagtasan ng pamaglakbe, Marcy Reyes. Para king espesyal na intensyones dari Pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bogdok Liklikan, Marian Kingsiger, Aurora Coral, pamilya ng Fernando Baluyot Jr., Noemi Lusong, Cyril Suerte, Brianna Miel Ortesa, Arlen May Quesida, Christine Claire Tehasia, Sandrine Christine Apelo, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Nilo Udan, Mario Pasyon, Remio Pangan, Glenn Liwanag, Danasiat Yodin, Pay Manalo, Benita Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, karing pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan daring kapatadtamong mayango na biye, di Cesar David, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Eduardo Miranda, Faustino Sr., Alfonso Faustino Jr., Crisanta Hernandez, Ermina David, Roberto Tumbaga, Saturnina Tumbaga, Bonifacio Ferrer, Nelson Garma, Domingo Nunag, Hermana David, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang ala ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kikatamu laban king COVID-19. At para king malagwang kapaldanan, daring kapatadamong miapektuan kaniting coronavirus. Siklaw tabu para king Horacio Emperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami. Aminan mi, milang ring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit keka, bang manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailamin. Adwan mi keka ang kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. At migdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mi keka ngeni ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyat-yat mi kaya kami ing makayulo mong gamad. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula ring taong mitutukan, manentun panulo para kaniting makayawang sakit at manpat king pamangalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi,
bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo in pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pa bren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap la sanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangagang kapanawan, detang menyango na biye. Pagkalaman mo kaya kaming ingrasya, karetang masakit a panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayat ding sabla, bang makasaw kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ng masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryan mo kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo sana ipasawili nga klismi kaya ka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdón,
Ning lagyo na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ning lugod na ning Diyos, at ning sala ning banal a Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Tiyota na king tauli ng Domingo, ning panauning pamanyubling mebye, at iting tauling Domingo, kausan tayo, ing Domingo na ning Manalay Espiritu, ing Domingo ning Pentecoste, ing Domingo ning Banal Ayangin. Bukas po magbalik na king karaniwan na panahon. Asisyan talang ending kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko Diyos ang mayupayang tutuo. at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos na ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen. Kapayapang karing tao, karing tao, kayang kaluguran, upurian da kaparangalan, da kapaligayan, dakat sa sambanda ka. Parangalan, da kapaligayan, dakat sa sambanda ka. Kapayapang karing tao, kayang kaluguran, upurian da kaparangalan, da kapaligayan, dakat sa sambanda ka. Parangalan, da kapaligayan, dakat sa sambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas maanwa. Ligaya king Diyos, ligaya
mo. O Diyos, ayig pami, bustan mo, ing mangasdan kami kingapi, at si kanananing banal ay Espiritu, at paintulot mong gawa na king pasibayo, antimong ing depata na king mumunang komunidad daring talasal pantaya. Bustan mong ibayo no ring kekeng ugali at pamibiye-biye. Bustan mong ipagdala na king kamulog, tula, pangabuklat king metong at tetaganban talakad king sablang mayap at matulid. Bustan mong pisan metong na kami at tayra na kaming painturo keka. Itingan aduan ni kapamilataning ginuming Yeso Kristong anak mo ang mabibye at magari kambemo at ning banal ay Espiritu Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ring dapat daring apostol. Inyang nira singaldo ng kapiestan ning Pentecoste. Ding sablang talasal pantaya, makatipon la king metong alugal. Abud-abud, mika alingongo menibatan king banwa, abala mo biyong ning masikan na angin. Kitmuaning balenong nula pa kaluklok. Kay bat, ding balamo dakal adilang api, ikit dong mikakalat, ating balang katawo, mika atinya kareti, king tulid na. Mikat mon langan king banalay espiritu, migmula lang migsalita, karing yayaliwang amano, agpang king pigkalub na karela, ning Espiritu. Ating Hudyo ka rin Jerusalem kanito. Dibotos lang menipatan karing yayaliwang bansa ning yato. Inyang dimdamda iting alingongo, mitipon-tipon la ring dakalataw. Mengasdan langan, uling dimdamdo ang migsalita ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan, makananong ngeni itamungan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating menibatan Parsya, Media at Elam. Atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia. Ating menibatan ka rin Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Sirene. Ding aliwa naman kay katamo, menibatan la Roma. Hudyo ampon paganong mga converti king Judaismo. Ding aliwa pa, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man itamungan, daramdaman talang magsalita, karing salitamong amanong siswan. Sa salitara, ing makapagmulalang bagay, depatana ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kaya beda ring koro, kay kanantaya ing dalit apakibat. Itubod me ing espiritu mo, at ibayo me ing yato. Ito
Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. O Ginoo ka akong Diyos, ing degulan mo emunano. O Ginoo din kaya kang lelangan, ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato karing kaya kang lelangan. Nung patluran mo ing karelang pangisnawa, mga matela, magbalik lak ng alikabok ay ibatanda. Dapat kabudinan mo lang pangisnawa, kumabsila ating yato, pagkaluban meng bayong biye. Ing ligaya ng Ginoo, manatili sa kapilanman. Mipaligaya niya sa aking sabla ng lelangan. Mananong na sanang ing kanakong pamibule-bule, makayibye tula keya. Uling king Ginoo, tutula ko. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi, i Jesus ginuyo, subali mo nung patnubayane ning banal ay espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapot ibat langan king metong mong espiritu. Ating niyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapot metong yamu ing ginung susuyuan. Ating niyayaliwang kagiwan, dapot ing Diyos yanaman ing babye kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan, king atsuya keya ing espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling i Kristo may ngari ang katawan, ay ating dakal adake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyagtamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talagad tangin ni ibang parangalan, ing mayag a balita. May kakeni o banal ay espiritu, katman mo ding pusuring matapat keka, at palablaban mo karela, ing apiling kekang lugod.
king ginumanatiliya kaya kayo. At kaya ka antemurin. Pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kanitang bengi, ning aldo mo ring ita, makatipon la ring alagad. Pakakabat la ring pasbul, king lugal nung nula makatipon, uli na ning takot da ring Hudyo. Di natang Yesus at tinalakadyabu salda, at nga nakarela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat na, at ing katalindikingana. Mesayala ring alagad, panakit daking Ginoo. Pasibayo ng sinabi ni Jesus karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nung makanano na kung tinubod ning igpa, makanyanda kayo namang tutubod. At pangasabi na niti, pengis nawanala, at nga nang sinabi, tanggapan ye, ing banala espiritu. Nung patawaran nyo ring kasalanan na ning ninuman, mi patawaran la, at ingeyo patawaran, eya mi patawaran. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Metong po anong paninto ng tamo, istong makanya na summer, istong makanya na mapali, istong makanya na humid, istong makanya na malisangan. Alang aliwa nun ingangin, ing ihip ning angin, ing tsup ning angin, ing marimla ng tsup ning angin. Buti po kaya ni king kaya katamong parokya, well, ventilated ya, makabuklat na rin pasbol. Ating giant ceiling fan, dudurot ingangin, tutup ingangin. Inya pinagyang malisangan, agyang mapali, agyang eta mo maka-aircon, eta masyadong manimawas, eta mo masyadong panamdaman ing pali, uli na ning tsup ning angin, sapul-sapulana ning angin. Ing kaya katang buwak, ing kaya katang susulod, maalan. Bala mo po, sinadyara na ing piyesta ning Pentecost, geware at a time, at a season, nung nukari ning kailangan tamo, ihapin ning angin, which is summer. Neng makanya na panahon, neng makanya na mapali, nung nuka rin, yung pahinto ng tamo angin, makanya niya naman, kanta kaya pagmasusyan, ing piyesta ning Pentecoste, ing piyesta ning Banalaya Espiritu, ing piyesta na ning banal ayangin. Laluya pang miragdagan significance ining piyesta ning Banala Espiritu. Uling mapali, uling summer, noon uli na ning pandemic. Ayo po papansin, uling palagi tamong maka-face mask. Naning kaya katang painto nan ngeni. Makasingap angin. Lalo na siguro po ratang mituran COVID. Mas kailangan mas painto nan ing angin. Emo ing painto nan panagalan. They are gasping for air, gasping for breath. Paninto ng taya ing angin, dapat ing makatulanan niti, taya akakit. Paninto ng taya, pero taya akakit. Akit taya mo, karetang miyayanginan. Akit taya mo kareng miyayanginan. Taya akakit ing angin, pero akit taya kareng
gagalotang buwak, mitsuchupan kingangin. Taya akakitingangin, pero akakit taya ka rin mitsuchupan o gagalota mong malan. Taya akakitingangin, pero akakit taya ka rin bulong agalo-galo, ka rin sangang paspas. At makanya niya kaning banalay Espiritu. Ang tiyang angin, tulad siya ng hangin. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, inyang disnanala nga na tanggapan niya yung banalay Espiritu. Kaya bandang tauli ng Ebanghelyo, makanano tayo ka nung tanggapan yung banalay Espiritu. Kaya tayo, akakit, nukarinya, nanuya itsura. It cannot be seen and you cannot see it. Makanano tayang tanggapan nga naning ginukeng ebanghelyo ngeni. Nung kanong mayayakit kingangin karing bulong ampong sangang mayanginan. Namang kanong espiritu mayayakit iya karing taong miyayanginan. Karing taong gagalona ning banalay Espiritu, karing taong inggalora ampong kilos, ibat king Espiritu, karelame kanu akit, at karelame kanu atanggap, ingamanuanan ning ginungening tanggapan ning banalay Espiritu. Karing taong inggalora, ingkilos da, kalupanening king apong ginu, karelame kanu akit, ing Espiritu at karelame kanua tanggap ing Espiritu ing tutuking ko tangeni nado ing Espiritu na ning apong ginu nanuya galo ing apong ginu nanuya kilos ing apong ginu metong kung balu kung galo na ning apong ginu mapangadiya metong nang galo ning apong ginu magpakayap ya, manuluya. Yeah. Metong nang galoning apong ginumagparakal ya, manipon ya. Metong nang galoning apong ginu, mamatawad ya. Metong nang galo ning apong ginu, malugod ya. So, nung inggalo ang pong kilos na ning apong ginumapangadi, manulo, manipon, magparakal, mamatawad, maglinis, lulugod, ingkot ang nino yung kagalona. Ulingis ng baluta ring kagalona, baluta na nung nuka rin tayo akiting Espiritu at nung nuka rin tayo tanggapan ing Espiritu. Ninong kagalona, nino ing kakilos na, nino ing kaspiritu na ningapong ginu. Metong pengaring malugod, ay emanen ayang kapalit. Kadua, pamilyang masaya, libutad ning karelang, libutad ning alang-ala. Sundalos payapa, agyang makayarap yaking kalaban, mamuntukan na tapat ampo pang malinis, tinderang mapamye, mi kasalang mapangadi, kaya nakan makaunawa, makaintindi, may nasakit magpatawad, masakit alang sa ingsing. Ore ni kanureng kakilos, kagalo na ning apong gino. Keni me kanu akit ing Espiritu. Keni me kanu atanggap ing banalay Espiritu. Den kanong taong kagalo, ang popang kakilos na ning apong gino. May ngari lang tanaman, mitsuchupan king angin. Aliwala galo, aliwala kilos, balamu atin lang kabanalan. Nga naning kaya katamong paboritong mantra is tong Pentecoste, Come, Holy Spirit. Send forth your Spirit
on us. Nga na. Come, Holy Spirit, send forth your Spirit. Bang kanita, kingke kaming dalo. Ang po kingke kaming kilos, mayakit siya nga pong Gino. Mayakit siya. Inge mayayakit Espiritu. Talakad kau po, manalangin tamong yan iking Ginu, ing igpaning pakalulu, parati na sanang pakramdaman, ing kekatang dalise at tapatapuso. Nga tamong yan ing manalangin, itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginu. Itugtog me ang espiritu mo kay kami, o Ginoo. Itugtog me ingke ang espiritu, anting metong amasayang dalit king yato. Bustan mong pasalanot ibayo ring sablang ating responsibilidad king arti. Ban ing karelang obra, iyas lagda ing legwan at katutuan. Ipanalangin taking Ginoo. Itugtog me ang espiritu mo kay kami, o Ginoo. Itugtog me ingke ang espiritu, anting metong abuklod ning grasya king yato. Bustan mong pasalanot tipunan ding sablang kinalat, ding kapalyaryaning biye. Ibili mo ing kapanaligan karing pusura, ban makapagbayo lang biye. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Itugtog me ang espiritu mo kay kami, o Ginoo. Itugtog me ingke kang espiritu, anting metong ayaklis ning pamanaya king yato. Bustan mong pasalanot antabayanan, ding sablang may karamdam king yawus mong munye patuto, king maya pabalita, keti king yato. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Itugtog me ang espiritu mo kay kami, o Ginoo. Tanggapan na sana ning Eda ko po si bunga. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan daring pamilyang Sardas at Luz Medina, ing kapasalamatan daring Lectors Commentators Guild, Antonio Gopez, June and Cecil Bernes at T. Antonio Gopez, kambeda rin karelang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos, ing kapasalamatan daring mag-birthday, Felipe Pabio, de Fort, Jasper Rosimo, Net Balingit at Rael Pamintuan. Pagkalam na sana ning Diyos, ing kapag na sanang safe travel, Marcy Reyes. Ipagkalam na sana ning Diyos, ing special intention daring pamilyang Paldong, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Marian Kinzinger, Aurora Coral, ing pamilya ng Fernando Baluyot Jr., Noemi Lusong, Zairil Suerte, Brianna May Oneza, Arlen May Quesada, Christine Claire Tejada, at Sandrine Christine Apelo. Pagkalam na sa kapag nasan ng speedy recovery and healing, the Remylin Soberano, Benson Ong Senior, Nilo Udan, Mario Pasyon, Remigio Pangan, Glenn Liwanag, Danisha Jodin, Faye Manalo, Benila Felicidad Reyes, at Imelisa Villanueva, at ding sablang kapatid tang masakit. Pagkalam na sana ing pamanantabit protection ing Banalay Espiritu king pamilya ng Ani Rason at king pamilya ng Antonio and Josefina Guevara. At iuli no sana king kayarian na ding kaladwada di Cesar David, Manuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Edgardo Miranda, Faustino at Faustino Senior at Junior, Alfonso, Crisanta Hernandez, Hermina David, Roberto Tumbaga, Saturnina Tumbaga, Bonifacio Ferrer,
Nelson Garma, Domingo Nunag, Hermana David at ding sablang kaladwa king purgatorio at ding alang makaga nakakarela. Para karing balang metong kekatamo, king kaligtasan, king COVID, king malagwang kapaldanan daring mituran king COVID, para king kapainawan daring kaladwatang ding kapadatang mete, uli na ning COVID at para kaing king kaligtasan daring frontliners. Ipanalangin tamo king Ginoo. Itugtog me ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. O Diyos, ning upayat sikanan, pakibatan mo sana rin kekeng panalangin. Bustan mong ing espiritong mabiye, karing kekeng puso, palaganapan ning lugod mo, karing sablang tao, ngenit, manggaman, kapilan. Amen. Talakad ka.
Manalangin kayo kapatid, ban ing kakatamong dawon matanggapya. Harapaning Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan ni saning Ginu iting dawon karinggamat mo. King kapurit kaligayan ing kayang lagyu. King kikatamong ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, tayran na kesana, ing sablang katutuan, ning pengako mong espiritu. Ban ibulalag na kaya kami, ing kabilugan ng kabaldugan, niting sakripisyo. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. iyat na yula ring puso yu. Makayat na no, King Ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa Diyos kingalanangga at lubos mayupaya. Kingaldong iti tinubod ming banal ay espiritu karing pinili mong maging kekang anak kapamilatanan ning pamakira-kera king biening bugtong mong anak. Inya delame king kaganapana ing misteryo ning kaya kaming kaligtasan. Kingaldong iti pagmasusyan miya. Ing dakila ng umpisa ning kaya kang banal ay iglesia. Inyang ing banal ay espiritu pe bapalo na karing sablang balayan. Ing bukod mong tuned Diyos. At lelanganing ibat king dakal dang salita ring tao. Ing metong aziwala ban mi pasyag king metong akasal pantayanan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ne, ing meto yato kabang ding sablang koro ring anghel king banwa, daralit ding kaya kang ligaya. Makyabe kami nga langtok ng babya kapurian keka at ngami ngening kakanta. Tunekapin banaloyig pa, ikaying palibatanan ning sablang kabanalan. Uli nanita pag para lampumi, pabanalan mo sana. Dening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyan karing kayang disipulo, nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti ang kanakong katawan, ami daon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat naningapunan, kingwane ing kalis, at pasibayang pepasalamat keka, binyene ing kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta ipatawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Kawakasan ning panglaw. Ni Cristo medya, at datang niya Cristo ting kawakasan ning yang yan igaganakan ni Oyeg pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyening anak mo. Darawon miyak kay ting tinapen na ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kaying pepalyaryan mo kami matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me oyig pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban biganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay nawa na at manenayang panga subling miye at ding sablang mayangon na king biyatanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, lalong-lalo na rin kaladuang kaya kaming panalangin kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Maria ing Birhen, indo na ning Diyos, kaya be ng San Jose akayang esposo, kaya be daring apostol at ning sablang santo, matino pad king malmong kaburian king kaya kabanan ning panawon. Purian, daka at paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya pang mayupayang tutu, kagum ning banala espiritu. Pupurian daka at parangalan, manggaman king alananga. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igpa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
isamba, yayin lagyumo. Kami kaya may pamintuan lumo ket isu lian tibano may pamintuan lumo ikakanang aldo Iyemu ke kami tinggal dongeng yang Oni patawatmu ke kami Di salami kita Anting pamamatawat Mikasala ke kami mga emuke kahit sa waking tukso nune ikabuski maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman, king alang-angga. O ginuming Heso Kristo, asinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. May mo, sana babalik din kaya kaming kasalanan, no ne, ing lawan mo ing kasalpantayana na ing kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayo. At keka antemurin. Ipakit tamo ngeni, ing mikakametong taking kapayapan. Nyoing kordero na ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato, nuwan da ring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkasming amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, kapamilatanan niting Eucharistia, itubod me sana ing Espiritu ning Pentecoste, karing kekeng puso, ban papanatilya na kami, king kekang lugod. Iti aduan mi kapamilatanan Kristong Ginumi. Amen. Ako po pala, adyang ay kukutang ing bayo yung pari. Makaletrato ko po ketang I Love St. Jude. Ing lagyo ko po Pedro, ing pilido ko po Valencia. Taga Porac ko po. Pero nung boriyo ko pong pasantingan, ing ausan yu, Pete. Kaya po P-I-T, nune P-E-T-E. Nung kapampanganan niya, mituran ko kako. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antemorin. Idukuyo rin buntok yu para king masusing bendisyon. King aldong iti ingig paning sala. Pasala no kaisipan di nga lagad. Kapamila taning pangatugtog ning banalaya Espiritu Karela. Panuanan na ko sana at pagkalubno. Kaya kayo ring kalam ning Espiritu manggaman kapilan. Amen. Ingaping tinulid, baborang buntok di nga lagad. Anting dilang api, adulok na sana ing sablang dewakan, at syukaring pusuyo at palablaban na sana kambening dalise sala. Amen. Ing Diyos, binyena ing inspirasyon, magsalita ka ring niyayaliwang amanong siswan, ban pasyag ing metong nga kasalpantayanan. Pasik na nga na sana kaya kayo, ing kaya kayong kasalpantayanan, at ipagkalub ing kaya kayong kapanayan, ayakit iyeng arap-arapan. Amen. At bendisyon na kayo ng Diyos, mayupayang tuto. Ingig pa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misang Pentecoste mayari ne, umena kong eniking kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.